ke na le bothata ba tšhelete e shotang ka mo ntlung ene ke hirile gela ke ene tšhelete tsa ka di a nyamela mo imali wakhe ngayo uyithathe kuphi ke sebetsa ntate yebo account nginyisa tšhelete o yona every month ethunyelwa ubaba why anketsa jwalo ubaba le 100,000 ka mama ikuphi kopa Go jwetse 100,000 eo ke mo file ya mama tšhelete yake kanti yini animbamba thank you hayibo intombazana le umkhaya wami ngithi ngimthathela phaya azisogolela and ngapha ngimpatala i2000 imali encane leyo ukuthi wakhe kanjani umuzi emakhaya angi-understand mangithi ngiyemabank ngicheck imali zami imali yami yashota endlini and ubaba uyowaziyo nemali siyi2 kuphela Molweni mandisibulisela lapho kuninonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys namhlanje silana esitratweni ngoba sibhalelwe ngomnye umama esabhizi lana uMr Jones usacommunicate naye cause uthe sifikele lana sipake khona lana somfumana so besabhizi communicate naye. Guys bengifuna nje ukuthi ngidlulise ukubonga kakhulu for always ukuthi niyasupporta mihla namalanga nokuthi niyasikhuthaza ukuthi lento esiyenzayo iyafinya nyelele inhlizweni zabantu abaninzi ngendawo nokuthi guys anilibali ukuthi ni subscribe ku channel yethu which is Jozi Bioscope anilibali nokuthi ni comment kuyo yonke mihla namalanga ukuthi nisixelele ukuthi ni feel kanjani nina ngayo yonke episode esiyenzayo lana khona ukuthi sometimes we can't give you guys our part 2 because kusuke mhlambe si busy ngoba you know we work each and every day so ufumanise ukuthi abanye abantu nabo bafuna uncedo then sebe siyazi ukuthi as long as umuntu sazi ukuthi usincedakele right we keep on checking on him ngefoni or ngefoni siye sikuyeke kanjalo lapho. Oh sanibona mntomntombi Mr Jones are you winning makuthe oh okay ngoba ngisalinda uMr Jones ke guys ukuthi sesixelele ukuthi umama uthi ungakuphi ngoba uthe sifike sipake khona lana ekoneni angazi ukuthi sipake endaweni errong but I believe ukuthi sise endaweni eright masilana ngoba uthe sona le strata oh what uthini oh she's saying something oh nguye lo oh okay thank you so much my good sir athi sambe siyomcheck angazi besehlela endaweni ekude bele siyehlela nje lapho ngakuyena okay siyakubona mntomdala siyakubona let's hope ukubona oh wait Mr John did you lock the car oh okay I don't think angazi one of the crew guys need to go and check up that side ukuthi singabe seyinkingeni sanibona mntomdala yebo oh sanibona mntomdala siyalahleka la mase sisehlele endaweni errong hayi ngibhalele baba kunjani oh ngiyaphila nami masijabule ukuthi konje uma uthe ubani uMagadebe oh mama Gadebe oh ayisijabulele ukwazi ma angazi uma siyivile inkinga yakho lapha efonini masingabe siyayifunda leya message qhabe ngisacela nje ukuthi uma esithi fahla kancinci before baba nginenkinga indoda yami ubaba Gadebe uyangijitela endlini nginegele yangisebenzela so kunezinto engizibonayo ngomuntu oherezayo kanzima ngiyaphuma ama country ngimshiya endlini nogele mangifika ngiyabona kunezinto engaziboni kahle igele seyitshintshile nasemakamereni impahla zakhe sezihlala ekamereni lami angi-understand ukuthi kwenzakalani mangithi ngikhuluma naye ubaba uyangithuka uyangishaya uyakushaya nokukushaya uyangishaya akafuni uku-understanda ukungi-understandisa ukuthi kwenzakalani and umuntu ophandayo akasebenzi yimi onginemali igele ubhadalwa yimi so angi-understand istory sakhe yini Okay mntomdala ngicela uku-understand la ugeli lona osebenzayo usisi lona onincedisayo ukuthi lapha endlini umazi kanjani wena ngubani owamfuna umkhaya wami umkhaya wakho re tswa kaofela ko plekeng A1 so ka bona hore wa sokola ka monka ka mtlisa haka ka tlung ka hore a tlo nsebeletsa so ha ke tsebe bothata ba hacking so sekakujikele ngoku uyakubetray wena xa umbuza yena uthini ngale ndaba ukuthi hayibo wesisi wenzani nendoda yami uyaphika
Mawuthi impahla ngoba ndivumenshina ngeimpahla ngiyaxolisa ukuthi ngingene emlonyeni. Umbuza ngeimpahla lezo ukuthi hayibo why sowutshintshele ekameleni lakho kuphela ikamelo lakho lelo. I believe ukuthi yena unalo ikamelo lakhe wamnikeza lona lala kulo. Umbuza ukuthi impahla zakho zifunani ekameleni lami uthini? Uthi ubaba uyathi azibeke lapho. Angasazibeke ngale. Ngithi ayikho into enjalo. Shuthi ulala naye la kwamendleni. Ningenza islim. Bengisacela siyohlangana nobaba. Enebhuti ngikwatiswa ukuthi angi-understand ukuthi intombazana le umkhaya wami angithi ngimthathela phaya azisogolela and ngapha ngimbhadala i-2000 imali encane leyo ukuthi wakhe kanjani umuzi emakhaya angi-understand mangithi ngiyemabhenki ngicheck imali zami imali yami yashota endlini and ubaba uyowaziyo nemali sithu kuphela so I think ukuthi umakhele ngale mali yami engiyisebenzela kanzima baba ngingalali endlini for 2 weeks so into emfrustrateayo leyo ukuthi kanjani uyenze kanjani lento leyo sisi bathi sekakhe wakhile nowakhe I mention house and kuphi emakhaya emakhaya la eSuthu cabanga sila eGoli uyakwazi nokugibela nge-2000 ngapha unabantwana. Yebo mara okay xa umbuza yena ukuthi le wakhe kanjani uthini because it's possible kona ukuthi udlala istokfela every month wakhe ngemali yestokfela so ngimbuza ukuthi i-2000 ungakhona ukuthi uholise every month ukwazi nokakha umuzi. Uyabona ukuthi ngiyenza islim ubusiness plus wena kunemali eyanyamalala lapho mawumbuza ubaba wathini ngaleyo mali awuthe yena akazi lutho ngemali so angi-understand kanjani ngoba yimi naye saziyo yonke into ngemali. Mawucheka lapho kumabhenki wakho mama ngiyaxolisa ukuthi ngikubuza imibuzo eminingi mawucheka kumabhenki wakho ayibonisa ukuthi i-transfer ya kubani leyo mali ekhadini likabani. Ngiyibonile but mangicheck istatement imali engaka boma 100,000 ku account yami iphume ya kubani kubaba iphume yangena kubaba mara uyayiphika still uyayiphika iyo lento enginibizela yona ukuthi ngicela nizongisiza. No umuntu omdala mayingabe njalo yathi xa uhlala khona la baba ngihlala lapha hayi no singahamba umuntu omdala nalapha mama bekunikhona enye into ikhulumile about ngicela wehleleka phansi oyimentionile angazi angifuni ukuthi kanjani le 2000 bekuyisivumelano wena umuntu omdala sokuthi yiyo imali ongakhona ukuthi umnikeze yona because kwayona i2000 akusiyimali sengisho ukuthi ngoba nayo sisi uyasho ukuthi bekasuka le emakhaya uyafisa naye ukuthi ezevusa ikhaya lakhe and uma uyamention ukuthi angikublame futhi kodwa kuleyo 2000 bengifuna ukubuza ukuthi isivumelano naye washo ukuthi ucomfortable ngayo na was it a startup into efana nale. Hayi masicala ukukhuluma baba ngamtshela ukuthi ngizomstarta nge-2000 then along the way mangibona ukuthi ungisebenzela kahle ngizayikhuphula imali. So abungakakuboni lokuthi mhlambe khona i-outcome oyenzayo mhlambe ukuthi uyacleana naye kubonakala uzokwazi ukumkhuphulela because ngikubuza kanje angiphathi kakuhle lento ukuthi abantu mabesebenza behola imali encinci ngaleyo ndlela kanti umuntu uyenza umsebenzi ngendlela eright uyayibo because i2000 yona kusiyimali kodwa ngoba sikho lapho kwamanje mangabe nayivumelana leyo nto it's okay mayingabe naye beka comfortable sisi ngaloko wavuma kahle nje but all right umuntu omdala sisingene siyabonga mama ubaba lo yena ngobaba yena qo sanibona umuntu omdala siyaphila njani ba kini yona ndikhemera mama sicela sehlisa umoya siqale sizazise kina sanibona umuntu omdala sawubona futhi igama lami nguLavas from iJozi Bioscope ngihamba neteam la yini iJozi Bioscope hayi umuntu omdala sihlele lokuthi mhlawumbe umuntu mayingabe unenkingo nayo empilweni or efamilini into ezikanjalo uyesibhalele thina la ehlelweni sithi ukukhulumisana umama into ecishe ifana naleyo kodwa uma bekasho something uthe ukhona ngithi usisi lo oncedisa ukhona usisi oncedisayo la endlini before siqhubeka
Wetsala ngihleki Si uzoyizwa umuntu omdala bengicela umbize man. Okay. Yeah, bengicela umbize. Baba asingeke sikwazi ukuhlala phansi mthembu. Oh nasi stoop sami. Nasibona si right. Oh manje Upalisa wabantu we ocleaner la. Upalisa. Singahlala phansi umuntu omdala. Kuphothumele ngibona usonali retlohlala ku moving. Umuntu omdala asiselanga amahlaya la. Siyacela. Ngicela sihlale phansi kancinci man. No, ke Baba bengicela sihlale phansi umuntu omdala. Nami ngihlala. Yeah, ngiyacela. Okay. Ngoba angithi maye Palisa. sengihlonipha ikhaya lakho umuntu omdala ngeke ngize ngime ngeinyawo ekhaya lakho ngakwazi. Okay. Yabo so ngizama ukubonisa inhlonipho la kuwena mangenze nje. Yeah. Baba ngoba bengishilo ukuthi siuhlelo linceda abantu maye ngabe banenkinga abanazo. Okay. Besibhalele umala. Uma ngibabhalela. uthi khona into ongayiboni kakuhle la ekhaya engahambi kakuhle. Yabo so angifuni ukuthi ungathi le ndaba isuka kumina. Mabe ngisacela utshela ubaba ukuthi ungahlala phansi mangithi asilwe sikhuluma kahle. Sembo abuti. Ke na le bothata. Ba chelete e shotang ka montlung. Ene ke hirile kela ke and chelete tsa ka di anyamela mo. Ha ke re ke a sheba we transfer tse yona. Ene palesa sa ahile ntlo ko mahaeng. Jwang ke mo patala chelete nyane so. Ausi wa tseba ke ne o na le bothata wena mosadi wa ka. Ngobane le ko mahaeng ba ntweditse. Bo makhelane ba ntweditse hore wa aha ene o ba le bona le palesa mo. Ho thewa material. Mapela nyana No, Mama ngicela singakhuluma mama. Okay, ngicela sikhuluma. Angithi ngicorrectile qala. Ungayisho lento yokuthi imali encane. Akho right. Umuphi imali encane ngithi vele. Manje nawe soyicacisa. Ayina abantu wena ke lento machine lo konke ngapela. Okay mamela, hantle wena bothata ba okay because of lwena hape. Una le bothata. That's why so sola ka re ke jola le ngwanyeno wa batho because of no ndrutisi. Chelete ke mo fanyana inyane ho ndrutisi. Okay time me ya mama chelete yake kanti yini okay mama ubize sis animam thank you hayibo sis yini yona sis mama okay mama shit mama okay muntu omdala mama ngiyacela okay mama ngiyacela ehlisa umoya ngicela singalwe angithi ubize thina time utshwantse le nna go batla citizenship okay time utshwantse ka nna ke tlo divorce Today so bua so. O tlwaetse use abanyana. Mama, ngiyacela umuntu omdala. Ngiyacela. Angithi ubize thina ukuthi sikuncedise. Ngicela ukuthi sikuncedise. Ngicela usivumele Okay. Time. No, marinda bonsukela. Umuntu omdala. Na, bantu abadala. Ngiyacela niyeke lento eniyenza. Baba. Mama, ngicela okay, ma. Mina ngizohamba ke, ma. Mina sohamba ke thina. Muntu omdala sizohamba thina mangabe okay siye ma ngiyeke ukunqeda mama ngihambe okay ngiyeke siyeke lento sihambe thina mama sihambe thina sijoze siyeke lento angithi wawutla udomo ubona sinankelela guys mina bayangixaka abantu abanokusibiza sijoze bicycle ukuthi sibancede ngokusithemba mabe sifika sebezithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo mama ene ke tlo bitsa TLB e lo thuba ntleo ewe o mohaetseng yona mahaeng ke mo hirile palesa baba ngicela umuntu omdala ngiyacela baba angithi ngumuntu omdala ngiyakuhlonipha ngicela sihlale phansi sikhulumisane no indaba hona no akuthuba ntwa angithi ukhuluma nami umuntu oyindoda nawe into oyindoda angeke size si debate nomuntu wesifazane ngamagama ngoba so shawutana kuphuma ilanga. Okay ngicela mina nginembuzo for wena umuntu omdala angazi ngicela ungiphendule kakuhle futhi nangeqiniso ngicela ka di camera okay ngicela ka mama okay mina ngiyabuza sihambe na sikuyeke sihambe
Angithi sifuna ukumbuza sizokwazi esicacisele. Ngibona linsinyetsana. Mama thina sisebenza ngenhlonipho. Inkinga sisebenza ngenhlonipho mathina sisebenza ngeviolence. Okay. awukothuba ntlo ya habo Okay. okay ha una le nkonzo ya Mama. Le bona hore le utswa tjhelete. Please take this lady. That's right. You'll bring. I'll call you. Okay, ngicela ihlale la muntu omdala. Ngiyacela. Baba, asidlali lana ne. ke understand mara yona ngiyasukelwa Sisemsebenzini thina. okay but uthe ubani konje Ngolavas mina. But Lovers yebo. Muntu omdala ngicela usondelela sisi. Sisi. mamela ake solve Okay, siyakhuluma ngetime. Ngicela unginikeze isikhathi. Kudala nginimamele nikhuluma nodwa. mina abanyasukelwa Okay, nami ngicela ukukhuluma ke. Mama, okay, ngicela ukubuza usisi ke. okay Sisiphalisa. Uyasebenza ngithi la ekhaya. Ngiyasebenza Montlung, ngiyacleana Angiphika, okay, angiphikanga. Ki housemaid ya Montlung. Angiphikanga. Ki girl ki everything ayibuang ke nnete. Ngicela nibambe le time. Okay, Okay, mamela la siswami. Angithi asifuni ukuthi izinto ezixabanisanayo. Angithi uyasebenza wena la. wasebenza Yebo. Imali unosenza jwami utumkholo oloko wawuchitela imali okay ngicela ukubuza sisi imali wakhe ngayo uyithathe kuphi ngiyasebenza ntate. yebo Account angiyisa tjhelete uyona every month. ethunyelwa ubaba Why angitsa jwalo? ubaba Ntate okay hangiphathele time Why? Muntu omdala Tsampeli mopela dikheme. muntu omdala okay ngicela uze la angithi mina ngifuna ukwazi nje ukuthi imali kama okay ngicela ungiphendule umama uyanginika imali ngimbhadale okay le 100,000 kamama ikuphi mama i100,000 le mali okay owakhe ngayo angithi uyabonakala no wo mamele next 100,000 yawo Tswela ka ntlo. eko ko Le jwetse ke tlo hira le TLB tlo le ntsha. eko ko jwetse 100,000 ke mo file Mama, ke o kgale ko bona. mama ngambe siyahamba thina muntu omdala siyahamba thina siyahamba ngoba manje lento okay ngoba ufuna isisebenze siyahamba thina ngicela uzela ngifuna ukukhuluma nawe ngicela uzela sisi ngicela uzela ngifuna ukukhuluma nawe ipampiri ngiyothi kanina siswami mina ngicabanga ibest solution la izoba ngcono yini awunayo transport yokuthi ekhaya unayo Ke tla bana jwale transport la mfihlela ke tsebore ke etseng ke nane. ngikhuluma nawe kahle ungangilwisi Ha kena transport ngwane. mina ngiyazi Ha kena yona transport no mamela I know ukuthi wena uyakhe emakhaya and wakha ngemali kamama oyinikezwe ubaba Phahla tsa hao wena. Ke a o tebela haka. Tloa pela. hayi bo tla le mathomo Palisa uzangithini kwena Tate khate bola mmona ma. babukade asidlala asidlala muntu omdala mamela into engiyifunayo kuphela kuwena iqiniso ubaba ngithi uyakunikeza imali beside umholo wakho ubaba uyakunikeza imali angithi leyo ithatha kuma enikeze wena ubonakele ubaba nisiyokwakhe kamakhaya Angithi beka yobheka. Unalo shebisisa hore dintlu e tsamaya handle. le oyithathe imali le mali oyithathe kumfazi wakhe wayinikeza wena Kiyaka kyasebenza. Palisa Bangikholla Montlu. so ubaba uhlanganaphi ukuthi uyobheka umuzi ikhaya ukuthi liyakhiwa Na kitsivi. Ha ke tsebile hore ke mina ngizama ukunceda lana awufuni ngikunceda it's fine Mr Jones please help here ambo package ambo qoqa sisiso kusathina ngokwethu le elisuthu kula eduze elisuthu kuseduze siswami sokudropa thina ngokwethu please help here to package and siyoyidemolish ke leyo ndlu leyo sizoyimosha sibhidliza angithi manje ngamandla kamama lawa wasebenzele enzima umuntu wesifazane kanti nizothatha iadvantage yaloko Ho guys uyabona into eyenzakalayo la ngathi kunobuqophololo umama ukwatile ngiyabona ukuthi akasangivumeli nokuthi enginikeze ithuba lokuthi ngisebenze ngizama ukukhulumisana nalabantu cha iconclusion into engibona ukuthi izoba best isebenze la ekhaya ukuthi sithathe nje usisi Palisa simbuyisele emakhaya
and umama mayengabe uyafisa ukuthi sihambe siyoyidemolisha le yandlu sizokwazi ukuthi sidayise yonke leyo material kuzobuya imali yakhe back ngoba ubaba akasebenza okokuqala ngeke khona ukuyikhokha le mali. Angazi ukuthi indoda kanjani edlisa team yethu singamadoda ukuthi manje sekumele umuntu omdala osebenza nzima ngamandla wakhe ebuye ezomtshontshela imali eyokwenzela omunye umuntu izinto nalowo muntu ngizama ukuthi ngimbonise uPalisa ukuthi Palisa bewurongo la. Zamani ukusebenzisana kakuhle nomama akayingena indaba yami. So into soyenza siyamthatha manje uPalisa simqoqisa into zakhe siyo nayo Mr Jones bazohamba naye bayele Lesotho beyobona ukuthi ileyo ndlu yakhiwe kanjani. Bese ibe konke neslip nayo yonke ama details ukuthi bayakhe kanjani. Mangabe unenkinga nawe mbukela ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana ku TikTok sikhona uya Josie Bioscope sikhona na ku Facebook si Josie Bioscope. The most of all guys ningalibali ukuthi ni subscribe and comment ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu ukuthi mhlambe abayazi Josie Bioscope and bafuna uncedo bekwazi ukuthi basithola kanjani. Guys niyawina lapho. Please ngicela nimqoqise. Ngicela umama G mama ngicela ma ngiyacela kancane. Okay ngicela siye kukulwa ma umuntu omdala ngicela oza ngapha please come mama thina la eshowini mama asisebenzi ngeviolence and sithanda ukuthi umuntu mayisibizi. Okay ngicela usondele kumina yeah okay ma angithi manje ngifuna ukuthi sivane mina nawe sisebenzisane angithi usibizile ukuthi sizokunceda and sifuna ukukunceda ngale ndlela engicabanga ukuthi izoba best. Angithanda ukuthi asikhulumisana kakuhle ngifuna ukuncedisa wena yebo angithi imali yakho le sebenzile ukwakha le kudla into esiyifunayo ukuthi sifumane imali yakho back not violence ukuthi silwisane because lokuthi simlwise ngeke kuze kubuyisele imali yakho back. Ke na le depression serious yebo ubizethi na ngokusithemba ngithi and ngicela ukuthi ungivumele ukuthi ngisebenze ngikuncede ngaleyo ndlela. Ngikupa unthusa hole ngivumele ngikhulume ma ngiyacela. Okay ma yeah sifuna ukuhamba ngoba khona la kumele siye khona masuka lana bengithi manje somthatha uPalisa sihambe naye sizomgibeza thina ngemali yethu somthatha ngemoto zethu simuse le emakhaya. Wena bengifuna ukubuza kungakuwena ukuthi ufuna kwenzeke kanjani ukuze ufumane imali yakho back. Hayi ngikupa hore le khona bua le ntate hore a khotise tšhelete eo ene ke batla TLB ke lo thuba ntlo eo kusane nje ha ke tsoa seng uyayithuba ngoba ufuna ukuyimosha o uyithuba ngokuthi okay tšhelete yaka asibuyisele ububi ngobubi umuntu omdala ne amani okay mama guys if unenkinga nawe ungalibali ukuthi usibhalele ngiyabonga manje ngicela ujoin Mr Jones siyokuxoxisa uPalisa. Yebo kodwa ngeke leyo ukuthi uhambe uyobhidlisa umuzi angeke ngiyivumele leyo. Mina bengithi ngifuna ukukuncedisa ngendlela engcono ukuthi mayingabe siyawubhidliza lo muzi sithathe leyo material sidayise siyibuyisele back sizokwazi ukuthi ufumane imali yakho. Bengenza izinto ngokomthetho manje wena ufuna ukwenza izinto ngendlela yakho mane. Guys mangabe unenkinga nawe ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za. I'll see you guys on the next episode. Thohlo.